Ond mae noson creu hanes. Does na ddim tîm o'r tu allan i'r Alban erioed wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth hon. Sbiwch ar Henderson eto, mae'n fywio, bydd y gyfle fan hyn, a mae'r bendiad! Ar arbediad o Meddwl Walker. Ac am gychwyn i dîm Dinas Caeredin. Ti'n gwybod beth, gwych de. Reit i reiti i Shepherd i ddechrau, i rediad o, i gyflymdra fo, tynnu nôl at Henderson. Mae o'n union be mae'n arfer wneud taro'r gol, ond mae Danbyn yn neud yr arbediad, ond pwy sy'n yna, ond Walker. A mae o'n gorffan i ben y rhwyd. Mae hon yn mynd i gael ei hyrfio mewn gan Jake Phillips, mae'n arbenigwr ar wneud. Nawr te, y golwr wedi gwylio mewn wedi erbyn y bar! Fe rithrodd y cochion amdani am dafliad. Unwaith eto, mae mor brysur yn y cwrt chwech. Nawr golwr yn meddwl am ddod, mae'n aros. A fergyn cael ei chwirio. Ac unwaith eto, mae'r gŵr sy'n methu peidio sgorio yn y gystadleuaeth yma wedi gwneud eto. A wyddwch chi be, maen nhw gyd yn bwysig. Ac yn heibio o gêm hon, da chi'n teimlo bod hwnna'n bwysig iawn. Nath o gadw i ben yn fan hyn, cymryd cyffyriad bach, a cyn digwydd ar y llawn, a wedi cael y foli i fewn, edrych am, o gael y peniad cyntaf, yn dod yn ôl at efo, mae'n barod, mae'r bodiau draed, mae'n rhaid gweld beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae'n sgorio'r gol, faint o weithiau, da ni di weld o sgorio'r gol fel yna. Mewn â hi at y pwysau, mae'r golwr yn dod, mae'n ei ffwnio i allan y clwm, mae'n nôl at Phillips. Phillips yn argadiad! Yn yr arbediad! Gwych fan Jake unwaith eto yn ei chanoli. Edrych am eto llonydd fel yma, mae'r technig yn wych ben dros ni. Da chi'n disgwyl bod yna rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd rywsyd rhywfodd hon mewn. Y bel yn ddeallus o'r ddiad. Owens gafodd y peniad. Ac oedd o'n beniad deallus clyfar. Unwaith eto, y capten. So yma, i gymryd i. O, mae'n hyll. Ydy hwnna di mynd dros y llinell, ond mae un peth o sicr os ar dyfarnwr ddim di gallu gweld oedd y gymaint o gerff yn y cwrt. Ond oedd hwnna yn edrych yn beryglus. Callum Morris. Mae wedi sgorio 4 gol ar 10 y tymor yma. Pwysau. Cymyd y gegol smotyn. Mae wedi sgorio 9 gegol smotyn yn barod y tymor yma. Bellach i 10, Liam Henderson. Dim mes efo hwnna. Donny Harrison, nid y dîm fyddech chi wedi disgwyl i ymgymryd ar dasg hon. Lawr y canol, dim nonsens. Mae'n gicio o'r smotyn, o safon. Di Disney ddim di sgorio y tymor yma. Mae'n bwysig bod o'n gwneud nawr. Bydd Disney wneud ffilm o hwnna. Cadw i ben, cadw i lawr. Ac unwaith eto, y golwr yn ystumio. Dwi'n ddeud o bob cic, maen nhw'n giciau da iawn iawn. Mae calon pawb yn ei gwddw. Y ddawns. Wel, os dyn nhw'n methu hon, Cei Connah'n sgorio, maen nhw'n curo'r gwrs. Dyna'r pwysau sy'n ar Craig Thompson. Hon i roi tîm o Gymru yn rownd derfynol, Cwpan Her Alban. A mae wedi colli'r cyfle, a fyddech chi byth di'n rhagweld hynny. Henderson. Mor hamddenol. Mae raid i Horan sgorio. Ond wedyn, wrth gwrs, mae raid i'r lleill, ond un cam ar y tro. Rwan tan yna bwysau. Mae raid i ein sgorio wan efo Cei Connah mynd â hi.
Ydy o'n mynd i suddo gobeithio yn yr ymwelwyr, neu ydy o'n mynd i barhau y drama? Eilydd arall. Incredibly proud, you know. Jesus, 1-0 down in, what is it, in the first minute, and it's a mountain to climb, and they're a good team. They're a very, very good team. They're organised, they've got threats all over the pitch, they've got a great presence up front. That's the character of my team, just showing there. It's incredible to come back, and then we've peppered them. Yeah, I mean, listen, it's a long throw. Have a look at Newport today, the amount of long throws they put into the box and the problems it caused. If you've got an ammunition, just use it. And it was unplayable at times today, you know, a little bit more luck and we'd have put the game to bed, but so proud. Connah's key journey continues. You've taken them to Europe, you've won the Welsh Cup, you're challenging for the league. First Welsh club in the final of this competition. It's getting better and better, Andy. Oh, listen, I'm so proud, and like I say, we're representing the Welsh, you know, the Welsh League, and we've knocked out Falkirk Championship team, we've knocked out Coleraine 35 games unbeaten. They come here, we beat them 2-0, we got into Queen's Park and beat them bunch of babies, and then we've come up against men again tonight, proper men again tonight, and we've stood up and we've been awesome. O Jake yn gyntaf o llongyfarchiadau enfawr. Beth yw'r emosiynau ar hyn o bryd? Diolch. Fedra I ddim rhoi fewn I geiriau hyn o bryd, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, da ni'n mynd fewn i'r gêm fel gêm mawr ac yn mynd un gol I lawr mor fuan yn y gêm ac I droi yn ôl ac yn dod allan fel enillwyr. Fedra I ddim esbonio sut dwi'n teimlo ar hyn o bryd. Yeah, well, we always knew it was going to be tight. They were a good team. We don't have the best of starts, and you know, I think after that, I think we dominated possession, and you know, if you look at all our chances, we hit the bar, we had a few scrambles in that area. I felt we were comfortable still. So to go to penalties, you know, it's a 50-50, and then you know the lads have come up trumps and I've pulled out a few saves.